Pozdrav svima. Sa mnom je Kristina Ercegović, serijska poduzetnica, osnivačica portala Moj novac, autorica ni više ni manje nego 6 knjiga i sistemska konstelatorica. Kristina, dobrodošla. Hvala ti na pozivu. Hvala tebi na odvojenom vremenu, s obzirom da znam da si u gužvi. Ovak, jedna od tvojih knjiga me malo asocirala na nešto što sam ja već pričala, to je vezano za stres. Ali nisam nikad specifično pričala o stresu, koji su zapravo triggeri, što zapravo uzrokuje stres. Pa onda sam naletila na podatak koji si napisala pa me ušokirao jer sam mislila da je nešto sasvim deseto, a to je vezano za novac. Naime, svi žele novac, jel tako? Svi trebaju novac, svi trebamo novac, svi međusobno dijelimo novac, isto tako razmjenjujemo novac i istovremeno, to je ono što mi je fascinantno bilo što si napisala, istovremeno je najželjenija i najomraženija stvar na svijetu. Ono, wow. Pardon. Novac isto tako i stvara osjećaj srama. Možeš nam reći zašto? Evo prvo da se referiram na ovaj dio oko stresa. Jedno veliko istraživanje na svjetskoj razini je pokazalo kod zaposlenika da 57% zaposlenika zapravo tvrdi da im je novac na prvom mjestu onog stresora, znači onoga što im izaziva najviše stres i da otprilike 3 do 4 sata tjedno potroše na to da ono što se kaže balansiraju, krpaju kraj s krajem, smišljaju kako će preživjeti. Tako da je novac stvarno veliki izvor stresa. Ista stvar je, broj 1 je uzrok svađa u partnerskim odnosima i nažalost razvoda i prekida veza. Tako da novac možda nije najvažnija stvar na svijetu, ali utječe na sve ono što nam je važno. I na zdravlje, i na odnose, i na zapravo na sve segmente života. Ovo što si me pitala može izazvati i osjećaj srama, zato što mi u suštini biologiju nikad ne možemo pobijediti. Ono što mi svi želimo je pripadati. Čim se neko na neki način izdigne iz mase, iz nekog bilo kakve grupe, počinje osjećati strah od tog nepripadanja, od odbačenosti, od izoliranosti i onda se može čak dogoditi i taj osjećaj srama. Srami što si uspio, jer te zapravo strah da te ne odbaci tvoja ekipa. Pa onda dođemo do te neke naizgled čudne situacije. Ljudi misle da se bojimo neuspjeha, ali se još više bojimo uspjeha. Jer šta ako uspijem, pa se počnem osjećati strah što ako ostanem sam, što ako me odbaci, što ako me napuste prijatelji, što će drugi reći, što će selo reći. Da. I onda to je vezano za imanje novaca. A vezano za neimanje novaca također se pojavljuje sram. Onda tu ide osjećaj da nismo dovoljno dobri. Pa isto tako nemanje novaca, stvarno da ne pričamo priče, izaziva opravdano strah i to koji strah? Za egzistenciju, kako ćemo preživjeti, a to je naš opet vrlo dubok i vrlo jak strah jer u suštini i naš mozak ima jednu jedinu funkciju, a to je da osigura da preživimo. Znači, jedan iskonski strah. Iskonski strah za preživljavanjem. Bitne stvari, da. A što zapravo određuje, mislim sad kad smo već potaknuli taj sram i to što si rekla da je jedan od vodećih uzroka stresa, što zapravo određuje stav prema novcu? Jako puno toga utječe na, ja bih rekla, odnos prema novcu. Stav je jedan od elemenata odnosa prema novcu. Dakle, i uvjerenja koja smo sami stekli u životu od kad smo se rodili i uvjerenja koja smo preuzeli od roditelja i ona kojih nismo uopće svjesni, transgeneracijska, od bake, djedova i ostalih. Dakle, misli, stavovi, uvjerenja, emocije, naša iskustva sa novcem, ako smo imali uspjehe, neuspjehe, ako nam je neko izdao, ako smo izgubili novce, koji je šta to bude. Znači, to je sve nešto što formira, ajmo reći, našu glavu, a onda i naš način kako upravljamo sa novcem. Jako je bitan, to je ono što ja znam reći, da novac nije samo matematika, zaradi više, potroši manje nego zaradiš i ovu razliku uštedi i investiraj,
nego još jako puno tih nekakvih ostalih elemenata koje sam spomenula, misli, uvjerenja, emocije i sve ostalo. Ali je i ovaj matematički dio bitno. Znači, bitno je i poznavanje, i odnos, i konkretne akcije kako poduzimamo, šta radimo s tim novcem kojeg imamo, jer se zaista ne radi o tome koliko zarađujemo, nego kako upravljamo s onim što imamo. Imam masu ljudi koji imaju jako puno novaca pa sve potroše. Vidimo i primjere, istraživanja pokazuju da ljudi koji dobiju na lutriji, 96% njih u roku godinu dana bankrotiraju. A imamo i puno primjera običnih ljudi koji prosječno zarađuju pod navodnicima i na kraju završe bez dugova, sretni, zdravi, sa osiguranom mirovinom, dok vidimo ove druge primjere. Da li onda pametno upravljanje novcem, ono što ste rekla, znači nije bitno koliko zarađujemo, nego kako upravljamo s onim što zaradimo. Da li onda takvi ljudi koji znaju upravljati novcem smanjuju razinu stresa? Definitivno da. I svjesno upravljanje novcem je bitno. Svjesno upravljanje novcem, to znači da ćete nekad si dati oduška i potrošiti možda što će nekom drugom izgledati da se vi razbacujete i trošite bez veze, ali vi trošite svjesno na ono što je vama bitno u tom trenutku i usklađeno sa vašim vrijednostima i sa vašim putem i sa onim što želite postići. Znači sad ste danas u točki A i želite doći u točku B. To je jako bitno da i naš uspjeh i naše ponašanje vezano i za novac i život bude usklađeno s onim tko smo i gdje želimo doći. Tako da ponašanje, odnos prema novcu i znanje. Znanje nije dovoljno, znanje zapravo ništa ne znači, ono je dostupno svuda i na internetu i na našem portalu i svude, nego je bitna ta primjena. A šta nas sprečava da primijenimo to što znamo, što je dostupno, to je ona psihologija novca, onaj odnos prema novcu kojeg smo par puta spomenuli. Ok, spomenula si svjesno upravljanje novcem, što je dosta bitno. A ja ću te pitati, jer te navodim da nam malo pričaš o sistemskim konstelacijama, sa skrivenim mehanizmima, uvjerenjima i onim podsvjesnim. Ti si naime spojila ovako naizgled možda nemoguće, ali zapravo poprilično logično i moguće. Taj jedan odnos sa novcem i naša nekakva uvjerenja za koja mislimo da imamo, a na kraju kad se iščeprka svašta nešto u pozadini bude. Pa me sad zanima recimo znači, o tim skrivenim mehanizmima i skrivenim uvjerenjima. I o tim nekim uvjerenjima, navodno pročitala sam u tvojoj knjizi nekakvih 500. Navodno ih ima 500, ja sam napisala članak. Ti si samo 10-ak. Pa, 80-ak sam ja navela na portalu. Možeš onako samo par nekih uvjerenja reći, možda se ljudi uspiju prepoznati i onda zapravo kako možemo dobiti malo bolji uvid u tu cijelu situaciju. Pa ono što je nekak najraširenije na našim prostorima, a velim ima članak na portalu, mislim da se zove 82 uvjerenja koje nam ograničavaju, koje nas mogu ograničavati o novcu. Novac je treba teško i mukotrpno raditi da bi se zaradio. Ne raste novac na drveću, moraš se mučiti. Svi koji imaju novac su lopovi, nisu ga stekli na pošten način. To su neka najčešća uvjerenja ovdje. Što nije da nismo vidjeli primjere da to može biti tako da ne osuđujemo. Ali da se vratim na ovaj dio koji je možda manje poznat šta utječe na novac, a nismo toga svjesni. Prije svega poštivanje majke i oca. Jako je bitno da kojom god tehnikom znamo i umijemo dođemo do toga da zaista prihvatimo naše roditelje bez ikakvog osuđivanja i da im budemo jednostavno zahvalni za život i za sve ostalo da se pobrinemo sami. To nije lako, to nije samo ovako rečenica, ali kažem, koju god tehniku, koju god terapeuta odaberemo, doći ćemo kad tad do toga i to je jako nužno. Isto tako poštivanje starijih članova obitelji, uključivanja svih članova obitelji. Znači svi moraju pripadati, ako smo o nekome ne govorimo, nekoga zatajimo, ne pričamo, ne uključujemo, to isto jako utječe. Neravnoteža primanja i davanja utječe. A često vidimo u poslu da nekad kad imamo još manje vrijednosti dajemo previše da bi dokazali tu vrijednost, to isto narušava ravnotežu. Onda nekakva isto neravnoteža između ženske i muške energije u nama. Svako od nas je, kad pogledate u ruke, pola mama, pola tata. Imamo i tu mušku princip ili energiju ili žensku. Tu moramo izbalansirati.
da budemo u nekakvoj ravnoteži. Što još vidim ovako iz prakse, jer sad imam dosta i odrađenih konstelacija u ulozi voditeljice za sebe, da često to bude odnos sa mamom, sa tatom, sa starim članovima obitelji, nepoštivanje njih, Nerazumijevanje. Baš nepoštivanje, Baš osuđivanje i zamjeranje. Sad, zašto se to događa? Jer mi naše roditelje gledamo čisto kroz funkciju. Što su oni nama dali ili nisu dali. Uopće ih ne vidimo kao obične ljude koji su imali svoj život prije nas. Često i super život prije nego što smo i mi došli u život. Ali kažem, puno rada je iza toga, puno sati tog takozvanog rada na sebi da bismo došli do toga. Ali je zapravo suština ta da prihvatimo odgovornost za svoj život i prihvatimo naše roditelje i poštujemo ih. Super, hvala ti na tom usmjeravanju. A spomenula si konstelacije, možeš nam nešto reći o tome? Da, to je jako i teško ih je objasniti šta je, treba iskusiti. Jer je zaista fascinantno kad dođeš ovako u grupu nepoznatih ljudi i niko se ne zna, jer jedanput se tvoj život počne odvijati pred tvojim očima. Znači drugi kao naizgled pod navodnicima glume, odnosno ulaze uloge i govore riječi koje ti prepoznaješ u svom životu. Ali o čemu se radi? Svi smo mi dio sistema, znači rođeni smo u obitelji, to je sistem. Radimo negdje ili imamo vlastitu firmu i to je sistem, država u kojoj živimo je sistem. Znači sve dijelovi smo mnogo sistema i bitni su odnosi unutar tih sistema. Pa tako konstelacije možemo opisati kao nekakav vođeni 3D proces u kojem mi, ako imamo neki problem koji želimo riješiti, postavimo određene, ako ćemo ljude, možemo i predmete, ali ako pričamo o grupnim konstelacijama ljude, u neke nazovimo uloge i da vidimo onda u kakvom smo odnosu mi prema elementima sistema, elementima problema koje hoćemo riješiti. Ljudi reprezentiraju različite segmente tog problema i onda pustimo i onda na konstelatoru, znači klijent sjedi ovako i gleda, a konstelator vodi zapravo cijelu priču, uočava te skrivene mehanizme i dopušta zapravo da se dogodi da izađu neke stvari vani, da budu viđene, stavljene na svoje mjesto i time klijent mijenja perspektivu, dobiva nove uvide i na taj način zapravo dolazi do promjene. Aha. Znači, Nije nikakvo čudo, ne znamo, može se dogoditi za par sati promjena, može se dogoditi za par tjedana, nije terapija, ali može imati terapeutski učinak i zaista se može, ljudi javljaju, imaju fenomenalnih uvida i rezultata, a neki nemaju, možda imaju tek puno kasnije. Dakle, nikad ne znamo što će iskočiti. Odlična je tehnika zapravo za vidjeti te skrivene mehanizme, što je između tih odnosa, šta nismo bili svjesni, šta je transgeneracijski, što nismo vidjeli i onda sa tim novim uvidima zapravo dolazi do promjene perspektive. Znači, drugim riječima, osobe koje su možda sad trenutno pod stresom zbog novaca, financija, ali nekakvog poslovnog problema, konstelacije pružaju određeni uvid i na taj način možemo zapravo, možemo pričati u terapijskom smjeru i možemo zapravo pričati o tehnici upravljanja stresom. Jer ako je stresor financije, novac ili odnos prema novcu ili neimanje dovoljno novaca ili već nešto i onda dobije se drugačiji uvid, na licu mjesta, možda čak i ovo što si rekla malo kasnije, se dobije nekakva rješenja, tad se zapravo razina stresa smanjuje. Definitivno, jer dobivamo nove uvide i možemo sa tim novim uvidima i drugačijom perspektivom doći do svjesnijeg upravljanja novcem. Nije sve do nas. Znači, ima jedna lijepa knjiga, naslova Nije započelo s nama, a u podnaslovu je ali može završiti s nama. O čem se tu radi? Dakle, nismo mi baš došli tabula rasa na ovaj svijet. Pokupili smo navodno i preko 400 uvjerenja od prethodnih generacija. Dakle, dolazimo već sa nekim paketom i sad onda putem kako to osvještavamo možemo to i mijenjati i zapravo utjecati. Meni dođu često ljudi na konstelacije sa tematikom hoću više novaca, hoću lakše i pametnije zarađivati, hoću veće, profitabilnije poslove, a ne da se toliko mučim.
Pa hoću pokrenuti svoj biznis, ali me je strah. Hoću više zarađivati. Znači, uglavnom kod mene dolazi sa tematikom novca, pokretanja posla, vođenja, pametnijeg vođenja posla. Znači biznisa i novaca i nešto vezano za partnerske odnose, bilo poslovne ili privatne. To nekako najviše sve to tako dolazi. I onda jako često bude ono što sam spomenula u pozadini toga, taj skriveni mehanizam i odnos prema mami, najčešće, ili prema bilo nekome od starijih članova obitelji, stričevi, djedovi, bake. Ali nekako najviše budu roditelji. Sad će neko reći, pa da, naravno, uvijek sve na mamu. Nije kriva ništa mama, niko nije kriv, nego je bitno da osvijestimo te neke skrivene mehanizme i da dođemo do onog što sam rekla, da poštujemo. Da, i znaju mi ljudi doći, to bude zanimljivo, kao hoću prodati firmu i onda se zapravo odkotrlja priča i dođemo do zašto zapinju neki projekti ili prodaje biznisa. Zapinju jer nismo odali priznanje nekome koji je doprinio toj firmi. Znači, pokrenuli smo biznis prije, ne znam, x godina i bivši dečko nam je radio besplatno ili bivša cura. Mi smo zaboravili na to. Znači, Ko bi se toga sjetio? Da, još i besplatno su radili. Pomagali su nam, bili su naši navijači i vjerovali su u nas, a mi smo to totalno zanemarili, njihov doprinos. Rekli smo ravnoteža primanja i davanja, uvažavanje, uključivanje i svako na svoje mjesto. Ili recimo za neke projekte sam vidjela zapinju, osnivač te ideje, začetnik ideje, njega se zaboravilo, nije mu se odalo priznanje. I onda kroz recimo konstelacije se to odradi, obavi i nekako se malo umiri. To se nekako popegla. Popegla se, poravna se. Teško je to stvarno opisati. To je jedna tehnika koju stvarno pozivam ljude da ako ih povuče iz tijela, mi uvijek kažemo slušaj poriv tijela. Tako. Ništa iz glave. Znači ako vas povuče, kad čujete bilo koga da priča o tome, malo proguglite, naletit ćete na onog konstelatora koji je vaš. Nećete pogriješiti. Sjajno. Pa i naravno preporučam svakako da popratite malo portal Moj novac, s obzirom da tamo ima jako korisnih članaka, baš vezano ne samo za novac kao takav, nego i općenito sve što nas okružuje oko tog materijalnog svijeta. Pa tako ima i fantastičnih načina upravljanja stresom, ima fantastičnih članaka vezano za bilo koje područje koje vas zanima, tako da nije samo financije. I isto tako preporučam zadnju knjigu Kristininu, Ne radi se o novcu, radi se o nama. To je onako jedno light štivo, 2 sata vam treba da pročitate, ali to je to. Light, ali gažu duboko, da. Svakako, znači www.mojnovac.hr je zaista holistički pristup novcu. Nama je tu namjera otvoreno razgovarati o novcu i da svi imamo zdrav odnos s novcem i imamo fokus na to za žene da budu financijski neovisne, jer ne možemo pričati o nikakvoj neovisnosti i slobodi bez financijske neovisnosti. Nažalost, i dan danas još 30% žena doživljava financijsko nasilje, a znamo da onda najčešće kad krene od toga ima još svega i svačega. Tako da definitivno holistički pristup novcu. Jako malo je tu klasičnih financija u tom smislu, odnosno sve što pišemo jednostavnim, razumljivim rječnikom, da i tinejdžeri i umirovljenici i mala djeca da svi razumiju. Ništa ne komplicirano. Nije apstraktno. Da, ništa ne komplicirano. Koliko je po tebi, evo za kraj, koliko je po tebi novac tabu tema? Ovdje, kod nas. Još uvijek jako. Znači, nama je gomila ljudi, pričamo o celebretima, odbilo dati intervju. Kasnije se ispostavilo, dozna se uvijek sve, da zapravo imaju neki problem sa novcem, pa zato ne žele javno govoriti o tome. Ali i manje poznati ljudi teško se odlučuju na intervju, a oni koji se odlučuju doslovce mi javljaju da je bilo katarzično i iscijeljujuće iskustvo je suočiti se sa takvim pitanjima. Svega je par pitanja, tako da nije strašno. Bar nama se ne čini strašno, ali onda vidimo kroz povratne informacije da. I recimo ne pričamo s djecom o novcu, a oni u školi ne uče o tome. Ne pričamo s partnerom o novcu, a rekla sam da je to glavni uzrok svađa i prekida. Nego sve nešto se zatrškava po tepih i kao podrazumijeva se da ćemo to naučiti. Pa šta ćemo na TikToku ili ne znam od nekog od 20 godina učiti o životu
ne želim nikoga omalovažavati, ali iskustvo je nezamjenjivo. Životna mudrost dolazi sa godinama iskustva i to je jednostavno nezamjenjivo. Dakle, moramo učiti od drugih ljudi, od onih koji imaju i znanje i iskustvo i tu mudrost, a da bi učili moramo dijeliti i razgovarati otvoreno o tome. I kažem, razina financijske pismenosti je u Hrvatskoj onako na nekoj srednjoj razini, ali ponašanja naša pokazuju da ne znamo dovoljno ni pravne stvari koje isto tako utječu. To isto izaziva jako stres. Bitno, jako izaziva stres jer ono kao nismo znali, ne mislim to pritom samo na ono ne čitamo sitna slova ugovora, nego ono, ne znamo ni da ne znamo i niko nas to ne uči. Evo, moj sin je tineđer, on je rekao meni, još dok je bio u osnovnoj školi, jedan dan je došao iz škole, onako bacio torbu i kaže, mama, pa mi ništa u školi ne učimo što nam stvarno treba za život. Ja sam na to rekla, da, imaš pravo. Jer nažalost ima pravo. Da. I zato je jako bitno da se mi prvo educiramo. Ok, možda nismo dobili to znanje od naših roditelja, ali ajmo sad ono, kako sam rekla, nije započelo s nama, ali može stati s nama. Idemo sad mi skupiti informacije i mi koji imamo djecu, onda na njih to prenijeti, jer u školi i na društvenim mrežama neće naučiti ispravno. Odnosno, ono što hoće možemo mi isto tako i provjeriti jesu oni dobro to shvatili i možemo utjecati. A ako mislimo da ne utječemo, itekako utječemo na nesvjesnoj razini, pa bolje onda to osvijestiti. I u knjizi koju si spomenula imamo baš 2 dodatka. Jedan je razgovor, kako razgovarati otvoreno s partnerom, a drugi naravno s djecom prilagođen dobi djeteta. Jer ne možete sa tineđeri već mogu i sami zarađivati svoj novac i njima stvarno možete objasniti i zaradu i štednju i investiranje i sve, i kad im počnete davati džeparac, ako im dajete, već ih možete učiti. A maloj djeci možete kroz igru objasniti neke stvari. I na taj način u budućnosti im smanjiti definitivno smanjiti stres, jer kažem, ono i s čime smo započeli, glavni izvor stresa, novac. Pametno upravljate novcem. I odite na konstelacije. Preporodit ćete se. Hvala. Kristina, hvala ti puno na ovome. Hvala tebi na pozivu. I vidimo se i čujemo se nekom drugom prilikom. Ljubim vas. Pozdrav.